muri shampiyona ikipe ya Arsenal byarangiye nyine itabaje gukura amanota 3 ku ikipe ya Brighton banganya igitego kimwe kuri kimwe. Andi makipe ntabwo turi buyaganire. Tottenham Hotspur ntabwo iri muri forme n'ubundi Newcastle United kubitaye igeka yatsinze Newcastle yatsinze Tottenham 2-1. Hanyuma Chelsea nayo ntabwo rwose muri iyi minsi sinzi kitagenda mu ikipe ya Chelsea. Ni jambo rimwe mutoza wayo yarivugiye ati ntabwo n'ubundi twari twageraho kuba twakompeta ngo tuze gutwara igikombe. Yanayivuze Chelsea rwose iri kwitwara neza mu minsi yashize, itsinda imikino imeze neza. Ababibona kubera ko avuga ati igihe maze nubaka equipe hari ibintu bitaranoga, hari ibintu bitaratungana. Gusa muri iyi minsi nyine agize ibihe bya meforme bikabije, kuko muri match enye zeruka Chelsea nta ntsinzi ibonye, yanganyije na Everton ubusa ku busa. match eshanu zibasha kuko mbere yari yatsinze Brentford 2-1, hanyuma ahitanganye na Everton ubusa ku busa, atsindwa na Fulham 2-1. Ipswich iraza mutsinda 2-1, nanone anganya na Crystal Palace 1-1. Ibi rero nibyo babikwereka urwego nyine rw'icyo afite gukora. Gusa kimwe mu bintu bimukomyemo nkokora muri iki gihe yagize gutakaza umusore Fofana, mu defenseur bavuga ko zana amaraso yose ari hanze. We na Reviko Ruiri hari ukuntu bari bamaze kugira ga partnership kasaga naho ari kazima. No weekend yazanyemo umwana muto w'imyaka 19 bita Achampong yamuzanye ko yari yagejeje Adrabio, yari yagejeje ba Disasa, ariko bose akabona nta kirimo. Ariko icyo biba bikubwira ni iki, ubahita bibona ko nyine akeneye umu center back ku rwego rwo hejuru. Cyane ko noneho Chelsea nk'izamu ryayo nk'umuzamu Sanchez we rwose ni classe ya kabiri. Ntabwo wavuga nk'uburyo wakwizera umuzamu Arsenal nka Raya, buryo ushaka kuba warirahinga ku bazamu bandi bakomeye we nka ba Ederson Morais mu gihe ameze neza, ntabwo ari classe ya Sanchez. Noneho ikintu gitangaje, umuzamu uri kuri yo level. Chelsea vuye kuri level yo guhanganira igikombe, irimo irahanganira umwanya wa kabiri, bigeze ku mwanya wa 4 imererwana na Big Four. Amanota 35 umva ukuntu bigoye. Ejo ndire navuze ngo Chelsea uko imeze ishobora kubidahanganira igikombe, ariko kwitwara nkihangana igikombe bishobora kuzatuma yifixa neza muri Big Four kirikare, ariko nabyo ndabona bisa nkaho bidashoboka. Why? Ifite 36 biragoye. Okay, biragoye cyane. Waya don urugambi zabirwana, ariko biri mu mibare biri like birasanzwe. Reba imibare buryo goye riga. Ni ya 4, iri Big Four ariko ni ya 4 iri kuri age. Ifite 35 36 irarusha rimwe Newcastle, uburyo Newcastle yatangiye kuzuka kubanganya imikino. Hanyuma rebe equipe ya Man City yatangiye kuzuka. Niba Man City yatangiye kugaruka ubifite 38 yarushwa na Chelsea amanota 2, nayo wavuga ko ari ikibazo cy'igihe kaba yatangira. Noneho equipe nizabereka ni Nottingham ifite 37 nubwo igifite umukino w'ikirarane. Nottingham bisabye ko aberereka saka Newcastle kazamana Man City zikazira muri Newcastle izagorana. Newcastle izagorana kabisa. Newcastle na Chelsea bazagenda gutya, ariko mu mibare mu mbaraga ntabwo ntegereza ikintu gikomeye Chelsea urusha Newcastle mu mibare nyine zasabwa kuba yakwikorera akazi. Nibanze tsine match 14 ya Bournemouth igize Bournemouth, uravuga Chelsea ibanze menye ko bazayakira, nibayitsinde bayigizeyo, irasunika Big Four nayo nibayitsinde bayigizeyo, hanyuma none basigare babara ibindi nyine imibare isanzwe. Ariko niko Premier League imera nyine, ngo ni mugenda nyine mukompeta umunsi ku munsi. So ni kipe kiri kuri chantier mu izamu, muri center back babo, imvune zabo za hato na hato, mu mpande kuri kabiri Reece James ntajya aboneka, haracyari mutuntu two gukosora. Yego Tyson Jackson nubwo atsinda, ariko Man City yakubitaga West Ham United. West Ham nta form ifite, itsindwa n'umuntu wese cyane, itsindwa n'umuhisi n'umugenzi. Gusa ijambo rimwe Pepe yatangaje ikrashije usanga itari inyuma cyane, ntabwo iri kure bikabije. Ariko Man City yo iby'igikombe nayo irabizi ko bigoye. Liverpool yamaze kubasiga amanota 12, ko twari twaramaze kuyimenyera nk'ikipe ishobora kuba yakora comeback. Sinzi ko yava ku manota 38 ifite. Liverpool ifite 46 ibarusha amanota 12, ifite n'umukino w'ikirarane, igitsinze kuri Everton yagira 15. Sinzi ko mu buryo dutinya Pep bwose ari ibintu yapfa gufixa amanota 12 akiri muri kirarane, biragoye. Ariko Pep icyo yatinzeho cyane muri no weekend yavuze yuko atishimiye performance.
navuze ati mwebwe mushobora kureba ngo twatsinze twagarutse ni match ya kabiri atari ko twanganyije na Everton niyo twakinye neza kurusha iyi ati mwebwe mureba ibitego atari ko ngiye nagiye mbona amakosa menshi arimo kurashinga ibyemezo twagendaga dufata ati ni pressure cyo guhutiraho ati yego byabonetse ariko ntabwo ndi kuryoherwa ati ikintu cyo gutuza ntabwo ndi kukibona harandi yongeye kuza hafi harandi kongera kubutsinda ibitego byinshi gutsinda ibitego bibiri inshuro 20 noneho urareba harandi muri sezo abantu bavuga ko ari mbi kuri we afite ibitego 16 ararushwa na Sara ibitego bibiri Sara yagize 18 uzi icyo bivuze kuri ya hat-trick haranda ajya akora biranashoboka cyane ko rwose yakongera kuba best scorer muri sezo nanone muri sezo ibitego bibiri n'ibiki hanyuma harakanzwe twavuze kuri equipe ya West Ham ko kudakinisha equipe neza ku mutoza wa West Ham nubwo banyagiwe ariko yari yapanze equipe mu buryo buryoshye neza cyane wa rutayizamu Niklas Füllkrug yari yabanje mu kibuga nyuma hari Paqueta Emre numero 10 hari Crescencio Samaville ndetse na Kudus ku mpande n'abamediateri babiri. West Ham yagerageje gukora ibintu byayo neza ariko Man City barusha imbaraga. Savinho nawe no kwishimira Savinho wagize match nziza atanze imipira 3 yavuyemo ibitego ende bar kuri Haaland ku munota 42 atsinda igitego yongera hindura bar ku munota 55 Haaland atsinda ikindi gitego azana kurekura umupira kufari yitsinze mu gice cya mbere. Ibitego bitatu yagize mu ruhare rero ni ikintu mu byo kuri kuzuka aramaze gihameze nabi shimangira ko ari umukinnyi mwiza. Umutoza Isana nafata umwanzuro aravuga ati muri kombaza Jack Grealish ngo ntakina atari ko arabizi ko agomba kurwanira umwanya na Savinho niba rero ari kumurusha he has to fight nta kintu ngiye nakora. So yego City rero yagarutse izagaruka ijya kwa Brentford muri mu matariki 14 champion ikomeza. Hanyuma match ya Karundura yaritegerejwe ni match ya Liverpool Anfield yakira ikipe ya Manchester United. Hari haguye snow nyinshi cyane bibanangwa ko abantu bategereza ko match ishobora gusubikwa. Haba inama ebyiri zo kureba ku kintu kijyanye na safety biza kurangira hayemejwe ko match igomba kuba Manchester United yaheruka gutsinda igitego Anfield muri 2018 mu kwezi kwa 12 bita Wayne Rooney akiri umukinnyi Liverpool yaherukaga numva kubatsinda bitego 17 ku busa baze nk'imikino iheruka imikino yose yaheruka Man yitsinze igitego 17 ku busa biza kurangira rero match bayinganyije kuri 2 Manchester yafunguye izamu ku minota 51 Lisandro Martinez shot rikomeye cyane cyari igitego cya kabiri yatsindiraga Manchester United. Icyo gitego uwo bita Cody Gakpo yabonye umutoza azamuye abakinnyi bagomba gusimbura avuga ati ngiye kuva mu kibuga yacenze Mathis de Ligt atera takragwa mu byapa atsinda igitego cy'igitangaza. Uwitwa Mathis de Ligt akora umupira nanone penalty iraboneka Mo Salah aratsinda ariko Amad Diallo n'ubundi mu moso yityaye mu 80 arishyura kuri Man United. Nkibona numva amazi iminsi nyifitiye icyizere cy'uko ishobora kuzakora akantu kuri match kubera ko burya equipe yo yuzuye idafite ibibazo by'imvune ndavuga izi ziza nyine zitunguranye uretse na zazi n'abantu baba bariyakiriye banasimbuje abakinnyi no matransferi ariko Man U na suspension navuga yari hari nta mvune yo muri iyi minsi ibonetse muri iyi minsi hari imvune zaherukaga ni Luke Shaw maze igihe Rashford bashize ku ruhande ubwo ni Meforme Mason Mount maze iminsi nawe avunitse yashize igihe na Lindelof nawe utajya uboneka. Equipe ya Ruben Amorim kwizigi yari yuzuye na excuse yari afite. So Man U rero yuzuye abakinnyi bazi ko ari challenge ikomeye ku mukeba ibihe byose. Man U na Liverpool n'amakipe ari successful cyangwa se yekeje imihigo myinshi kurusha ni makipe muri Premier League. Urebye ibikombe bya shampiyona bafite ubu ngubu nekereza ko baje ngo equipe ari successful cyane kurusha iyindi bisa nkaho byamaze guhinduka. Ubu navuga ko ari Liverpool kuko ku bikombe bya shampiyona Man U yafashe kimwe igikombe bakuzuza 20 kandi isezo birashoboka. Ubu wajyana no muri 6 z'Iburayi Liverpool ifite ibikombe 6 bya Champions League Man U ifite 3. Urumva na amakipe vraiment manini cyane muri Premier League. Umukinnyi wese rero ujya kuri ya match abazi icyo gukora. So Man U rero yagaragaje imbaraga zidasanzwe yagaragaje resilience kwizirika kuri match. Liverpool ntabwo navuga ko yagaragaje intege nke uretse umukinnyi navuga wabaye Trent Alexander amenyo y'abasetsi ni Trent mu bijyanye no kudefanda ariko si ibyo